Kajela ka steps ni ublay kala sakhi sakawai pat kajing syapin julor hadian ba kebenta ba kri jang kayeng dolbar kajela ka badang shna menta kala khalam kansan. Katkom kajing te blai alom lai tu ba kane kala ja ka porshi bijish teng e minsta ba kajing julor ka dei betang ka benta ba kri ba kala danru kajing orpat jang katu kane ki benta omi ki badan syakadyang nashkamon jangate kajing tai. Laban kedaw ni ba kajing te yakate kayeng dolbar lamang kajinglet keblakat syaka chispa sapoi klur tingka balabu ya kathong bat pende bahusnam aja arpulai kajela kala sakhiru hakini ki asnam kajing julor ki jingtai ki bathamai bakuntop ya kajingking duar psuit kula pra husnam ajar arpuai bat menta husnam aja arpuar la sakhi kajing pra bat jing orpat kajingtai bakuntop ya ka building jongka ISBT bat dangshan kajingking shilong maulai bypass kabalangam.